Amasan Eagle Channel Vezo se welcome. Tuni Eagle Channel la iholim na diw chu ahile tulay ta sit pumpi suboy pha gamkhat le gamkhat kiboy na thu ina say diw ahi. Hichiteni gam chu ahile Russia le Ukraine gam ahi. Russia le Ukraine boyna. February 21, 2022 ni June, Russia President Vladimir Putinin Ukraine na galgu bol ho separatist ho independent na hitawe ti hetpe na anabolin hetpe na anabol to kilhonin Ukraine gamsunga Russia sipai ho anatolu tan ahi Russia in asipai ho Ukraine border zo se kimvel sa zovin nithum zovin galpi chu Ukraine gamsunga ahin pantan ahi Eagle Channel in tuni ahi ipizia Russia in Ukraine gamsunga galpi hi apat zingham ipi lunglai lo na anei ham ipi adei chat umaham ti chu achomlam ta a in seidiu ahi akhat na a Russia in Ukraine galpi abol khum na ji la a khat chu ahi le a history ji u ahi history new khat ana seute 9th century laya hi gamkhat state khat ana umin hi chu Kevin Rus anakitin ahi Kevin Rus gama anacheng mi ho chu Slavic akitivin ama ho hin Kiev present Ukraine capital khu capital ananeyu ahi AD 980 le 1015 ki ka sung chu Kevin Rus gamsung hi Grand Prince Volodymyr Ukraine pau Russia pawa Vladimir kitipa hin vai an homin ahi hoita in lengpa min hi veliau chun tu a Russia le Ukraine present president teni min to zong ki bangchana ahi ipisi a hi banga hi kinai na khat aneu ham itile apu apa teu hungkon do na takhat ahi ji ahi Slavic state na kon hungkon do hon gelgel ahi ji ahi hiti chun phat ahong che chen kumtampi zova achomlama seidia chu 1991 na USSR ahung ke phat na bo Ukraine hi independent hung hi bo ahi hichika si chu Russia in Ukraine hi ahin lo hom vai hop hom to pe o chu ahi USSR Union Soviet Socialist Republic noya 15 Republic anomon Russia hi 15 Soviet Republic la a powerful pen a bol thei pen ahung hin ani na hi Ukraine an hi penin ahi Ukraine hin defense industries gamhoita large agricultural lands Soviet nuclear arsenal agama aumji ahi Cold War umlaya 2 years a le Ukraine hi arch rival melma link pen an hi honin ahi ahin 1991 kumchun USSR ahung ke tan USSR ahung ke phanin Russia le Ukraine gamte ni zong independent chi ahung hi hontan ahi Ukraine in Soviet arsenal galmancha koina simna atamzo ahin to phatan hinla Ukraine in 1994 kumchun Budapest memorandum kinokto na gunin galmancha atamzo Russia anapito in ahi hichi Budapest kinokto na chu ahi le Russia in Ukraine gam security api ding gamdang khatnin gal abol khumle akitho pi ding ahu do jingding ana tina ahi Ukraine gam chamthatna independence hetpi promise and respect na aneiting ti ahi hichi kinokto na hi gamdang Belarus United Kingdom USA Kazakhstan ho hetpi na noya soi anakai hon ahi hitabanga Ukraine in galmancha ho zo se anapi do jing ngamna chu thakhat kondo na kibangti a ta san ta a anapi do ahi USSR khanglai pe a Russia le Ukraine hi hungkitho to pe hon ahi je a hi Russia in Ukraine in adal a European Union NATO ho agazob de chu aphatsa lo hil ahi azi chu Russia dia Ukraine hi Soviet Republic anachan khompi hola a defense economy hitale imalam zo se a akitho pi theipen le akine pi pen chu anahi ahi Chubana Russia President Putin hin Ukraine hi independent ahi hi aphatsa belo ahi Ukraine hi tilai banga
athunoi uwa umsakit ding ti ahi Vladimir Putin geldana chu kondo na zong gibang thakhat akihi e we are one people ati ahi hichi ho historical lineage ho ze ahi Russia President Vladimir Putin in Ukraine hi koimadang zong ahi pon thakhat kahi win Ukraine hi Nazi support ho akon Ukraine mipite hu do nadia military operation ki bol ahi atin ahi gamdang hungki kumlut thailo ding koitabang hungki kumlut te a umle gotna nasata kipiding ahi ti a gamdang ho gi na ananei theina chu a history ho zi ahi ani na NATO expansion NATO hi North Atlantic Treaty Organization tina ahi NATO hi military alliance founded in 1949 USA Canada le European alliance hon World War II leiset galpi ni nazova ahin sim da o ahi originally NATO ahung ki phu ti lai uwa chu NATO hi members somnani bo anahi in ahi two present NATO members hi gam somthum ahitai NATO in atuk le adoi thupi pen chu Atlantic region le Europe gamzo se chamthat ta a chen khom ding le members gamzo se ki tho khom jingding ti ahi NATO hi military defense a kisim hi zong lew NATO members khat gamcho min ahin bulu kha ta le NATO members gamzo se abulu dana gilading NATO members gamzo se pangkhom diu ti na ahi NATO European gama ahung chal hat hle hi Russia dinga security threat lin pen ahung so do tan ahi aji chu NATO le USSR hi sot na pat anaki boy zingo ahi NATO le USSR ki boy na chu abailam pena sedia Cold War kiti chu ahi Russia hin NATO members gam ahung pun che hi ai ti a anado dal jing chu ahi NATO hon hichi members tha ala ohi anga diu vin Putinin anasei jingin ahi ahin la NATO hon NATO members hinom gam NATO members hi nadinga apoimo criteria nei hozo se chu welcome abol jinguvin ahi alang khana Russia in Soviet country anahi gam ho khatzong NATO members hi thailo ding ti apan na ahi ahin Russia in izad asei wangin Soviet country anahi ho aban banin NATO member ahung hito pe tawin achainan asopi banga agel sing inasei ma bangwa ahung kondo nawzong kibang akigam git pi Ukrainian NATO membership ahin boipi tan ahile Russia in Ukraine te koma NATO a joint thailo divin agi tan ahi Russia le Ukraine sot ta anakivap hon nabana Cold War laya amel malin pena akoyu USA lam kai na a NATO country ho imlam zo se a anakitet beijing thon ahizi azong Russia in Ukraine in NATO to kizopna kinai na ahin nei ding hi ai ti a anado dal jingpe sa ahi hizi a hi Ukraine in NATO azoble Russia dia kichat umta ahi ti Russia ten ahet zi uwa NATO azob diu aphallo ahi athumna gamthu a aboiziu territorial conflict Russia le Ukraine te hi gam kichu zingo ahi Ukraine eastern part Russia to ki border Donetsk pro-Russian Russian-speaking hole Luhan kiti native Russia mi ho chen namun ahi hichiteni mun hi Donbas akiti in ahi ama ho hin Ukraine sanga Russia a be nom zova aphat se a kiphinna ananei zingo ahi hichi thingnoi mi rebel ho hi Russia in imalamzo se a support abolwa Ukraine government to aphat se a kikap closing ahi vin ahi hichi Donbas kiti nasung gam hi rebel hon Russia sipai ho kithopi na zala vai ahommo ahi chukit le Russia in Crimea kiti Ukraine gam Russian speaking tamnamun chu 2014 in analo home kitnin ahi military base in amangun ahi international organization UNO EU US NATO kiti hon Russia themo achan hle wangun ima bol thei
anei povin a hi azi chu Crimea mi pi hon vote a thla over Russia a umdizo akihlenzo u a hi hi chi ho thu zi a hi Ukraine hon Russia hi ata san zo ta lo a hi Ukraine gam chamthlatna changei zong hin tongkha dinga a pha na hi Ukrainian zong agam Russia a kon hu do na theipen ding ti a NATO membership aboi pi a hi Russia in Ukraine galpi abol khum jing na zi hi thu tampi umsong le adi a tu chunga isei ho point ho zi hi pen a hi avelin kisei le Russia le Ukraine te hi kon do na kibang a hi zi uwa achom choma a diu chu Russia hin adei lo a hi ti lai banga Ukraine hi Russia thunoya umjing dinga adei zi u a hi chukit le Russia hin Ukraine te EU NATO membership ahin boipi hi adelo na banova Ukraine hi NATO members hung hi le Russia gam ichan hama asu hat mo diu amu masat zi uwa Ukraine chunga gal abol lo a hi achai na pena Ukraine gama Russia mi te Russia speakers chenagam ho se chamthat independent amu theina diva Russia army hon akitho pi zingo a hi hichizi a hi Ukraine le Russia ki ka ki boy zinga relationship hoi theilowa melma banga umlo a hi vin a hi hichi ho thu tampi zi a hi Russia hin Ukraine galpi abol khum a hi ti chu achom lama ihin seyo hintin Russia galbol achil hazingin Ukraine mi pi te gen theina akibe zingin a hi Russia hin Ukraine gam khopi atamzo bom mangcha a asu se zovin Ukraine army ho le mi pi ho hapan zalin tun Russia army ho tampita athiun NATO ho le Ukraine media ho seidana chu sangsom lagit valzen Russia sipai ho athitawi ativin ahin la hichi kichi chena het the ahinai poi azi chu Russia hon chuza chu kathipovi ativin ahi ahin ipi chu hitale Russia sipai ho aha thi hle ovi ti chu adi ahi Ukraine army hon Russia army ho galmancha tank vanleng meipum meichang tamta associate pi zovun Russia army ho akinung tol do tavin ahi akinung tol do zo uwa Russia army ho chalo na ahung kipong do in milham tampi anathatnun ahi UN United Nation in Russia army ho chalo na hi war crime ahi atin ahin Russia in hiji milham kithat ho hi stage or fake akisim thu ahi tin apangcha heun ahi ahin United Nation vote na Russia thimo achan phanin Russia gamchu Human Right Committee a kon aka hlatawin ahi ahin la Russia hin agal bol angadi pon tu hin Russia army ho Donbas region na asipai ho atol lut kitan ahi Donbas region hi independent ahi toka ahi Russia hin rebel ho ahin panpi divin a umtan alangkhatna Ukraine te hi NATO country European Union hon mancha apoimo athum thumu atol lut pi jing tawin ahi Donbas region hi nasata a kidona hong dingin a umtan ahi President Volodymyr Zelensky in Ukraine gamsung niaw khatzong ke be theita loading ahi tin tusu mi hokoma anasein ahi chuti ahi ta zi a chu gal hi ichan hung hi deham kisei theilo ahi tai Russia in Ukraine independent respect below hila galpi abol hum jing zi a hi Russia to ki border gam ho hin Russia chalo dan hi ta sanna anei lo ahi tai Russia le border Finland le Sweden gam honjong NATO membership ahin boi pi thontan hichi hi Russia in ahin mo vet kitlo mai theiding in aumin hizi a chu Third World War hongpot jing theideham ti zong mi tampi tizat na le lungkham na khat chu ahitan ahi tuni adia Eagle Channel in Russia le Ukraine boina iseu chu hichan chun anangautin akit phat le thuso adang hozong ihin bol pi diu ahi koitabang khanin hichite boina hichithu chu hin bolin ti aum kha zong le na hin sei theyo ahi thei kham khama ihin bol diu ahi e
Hichi Eagle channel hi phana sa le like bolin lang midangin zong anangai te hen na ti le share in a ball pi un lang chule thuso dang ball kit utte na ti leo subscribe ana ball chi divin ikite mo pe kakipa